representation yama-functions. Ama-functions uma siqala ukwenza kungaba into engathi iyadida futhi engajwayelekile, kodwa ama-functions impela alula nje, afana nama-equation ethu esiwajwayele ukuthi nje enziwa ngendlela ethu ukuhluka. Ama-functions ethu-ke sizowabona ukuthi impela enziwa kanjani, futhi sizobona ukuthi alula ngempela futhi akuyona nje into engajwayelekile kangaka ama-functions. Sizoqala ngama-functions alula. Kuma-functions uba ne-input ebese uyaxubanisa-ke ema-input ethu ebese uphuma ne-output kwama-functions. Leli bhokisi lethu esilidwebela kuthiwa yi-black box igama lalo. Asithi le black box ethu f ebese i-input ethu u-x. U-f bese ufaka u-x bese ufaka kulo f siphuma nobani no-f wa-x. Ngiyabona impela ukuthi lokho kuzothi ukudida kancane ngoba usaqala ukwenza, kodwa uzobona ukuthi nje siqhubeka kuzoba ngcono. Asiqale nge-function yethu isithi u-f wa-x equals to x squared plus 1. Ebese sithi u-x lo uzoba u-2. U-f wa-2 ubani u-x squared kuzoba u-2 squared ngoba lo 2 sizofaka umele lo x. So sizothi-ke 2 squared plus 1. U-2 squared ubani u-4 plus 1 u-5 loyo. 5. Now 5 wethu. Ebese-ke sizoqhubeka senze amanye ama-functions. Asenze-ke enye function yethu khona ngizokukhombisa ukuthi ngempela enzeka kanjani ama-functions ngoba lena ngathi ibikudida ngoba busaqala. Sizothi-ke manje u-f ka-x usinika u-x squared plus 1 uma u-x u-even, kodwa futhi u-f wa-x usinika u-x squared minus 1 uma u-x u-odd. Asiqale-ke senze ifunction yethu khona uzobona lento engiyichazile. Asithi u-f wa-x wethu lo x walo f sizothi ubani nje. Asithi u-x wethu uzoba 2. Sizothi u-f ka-2 ubani loyo sizofaka ngoba u-2 u-even sizofaka kule equation yethu engaphezulu. Sizothi-ke 2 squared plus 1. 2 squared uba u-4 plus 1 ubani u-5. Asithi-ke u-f x wethu kuzoba u-3 ngala. U-3 uyinamba e-odd ngakho sizosebenzisa le ngaphansi equation sithi 3 squared minus 1. 3 squared ubani u-9 minus 1 ubani u-8. So siyabona ukuthi ama-functions ethu asebenza kanjani. Sisubstitute nje inamba kulama equations ethu akule function khona sophuma nomphumela. Asenze-ke amanye ama-functions sibone. Ama-functions ungafaka noma ilaphi kunoma yini, ungafaka noma yini nje kwi-function lakho. Ungafaka uthi izimoto, ungafaka uthi ama-ruler, amapensela, ungafaka noma yini ofuna ukuyifaka. Asenze i-function yethu thina sizothi kunoba nansi input yethu ebese kule bhokisi sizofaka into yethu. Sizothi lento usela, sithi sinomuntu ekuthiwa useli. Kulo cell wethu uma sine input singamfaka nje umuntu wethu ekuthiwa useli. Asithi useli sizomfaka ukudla, food. Useli sizomfaka ukudla. Useli mesemnika ukudla uzosinika nje useli. Useli ukudla uma ukufaka kuseli, cell of food, food of cell, uzosinika nuseli. Useli uzosinika asithi nje uzosinika ama-maths video lawa esiwenza la. Maths videos. Useli mesemfaka ukudla. Singaphinde sithi futhi useli singamfakani nje. Asithi useli sizomfaka phela sizomfakela ama-computer. Useli uma ene-input ama-computer uzosinika ama-video e-maths. Asenze-ke manje i-equation asisebenzise wena. I-function yethu-ke sizothi
wena ebese i-input kungaba yinje. Kwi-input asithi nje ayilama maths video asele siwafake la kuwena uzotholani wena mawubuka lama maths video yini nje ongayithola uzotholani wena kulama maths video or A phela kuma test akho e-maths ngoba phela lama video akusiza ukuthi uphase i-maths A on your maths test uma ubuka ama video e-maths. Asithi ke sisuse lo computer sithi usele singaphinde simfake nje asishintshe usele sithi sizomfaka i-input ehlukile sibone ukuthi singathola umphumela ofanayo yini. Asithi input yethu okay asithi wena lo of cell of ukudla. Hayi ngathi yadida ngempela ke le kodwa uzobona ukuthi ilula. Angithi la phezulu cell of food uma sifaka ukudla ku cell sizotholani sizothola ama maths video. Angithi uyabona la phezulu food of cell kunika ama maths video. Ngakho lokho kufana nokuthi u wena ufake ama maths video la. Sibonile ke futhi la phezulu ukuthi uma sithi sifaka ama maths video njenge function yethu kuwena sitheni sizophuma nani no A kuma maths test akho. Shutho u of cell of food kufana no u of maths videos lokho kusinika o A kwama maths test akho. Uyalibona ngempela ukuthi i-equation lisebenza kanjani. Kumele ube ne-inputs ku-equation yakho ukuze uthole i-output. Asifake nye phela i-input sibone ukuthi singaphuma nani. Isikhundleni sokudla singafaka sithi upoison. Uma sifaka upoison as input yethu la ku cell sizothi cell of poison. Singathola nje manje ngase sifaka ushevu kumuntu. Singathola ngeke phela kwaphuma into enhle mase hayi asiyeke kodwa ngeke nje kuphume into enhle uma usifaka upoison. Be better leyo example asiqhubeke senza amanye ama function khona sizobona ukuthi ama function ethu asebenza kanjani ngempela. Asithi u-f ka x usinika u-x plus 2. Ebese ke sithi u-g ka x usinika u-x squared minus 1. Ebese ke sifaka i-equation khona sizoyisubstitute kule function sizothi u-g ka f ka 3 uzosinika ba. Sizoqala ngaloku ke okufakwe la kwama brackets okukekelwe la kwama brackets sithi u-f ka 3 substitute lo 3 kulo x sizothi ke instead of x plus 2 sizothi 3 plus 2. U-f ka 3 ufana no x plus 2 noma 3 plus 2. 3 plus 2 sinika bani u5. Ebese lo 5 ke sizo substitute la kwi-equation la g of x sithi x squared minus 1 so kodwa 5 squared minus 1 ngoba lo 5 uzongena la khona khona u-x. U5 squared usinika u25 minus 1 lokho kusinika u24. Ngako u-g of x of 3 usinika u24. Ngiyathemba ukuthi usuyabona ukuthi ama functions ngempela kuyona nje into ongaze ukhale ngayo ekudide ngempela ngoba ayafana nje nama equations ajwayelekile ukuthi kumele sibe ne-input ebese leyo input sizifaka kuma equation yethu ukuze siphume nomphumela. Kodwa ama functions ngempela alula nje uma upractice. Qhubeka ke wena upractice kukhona ama functions uzokwazi ukuwenza.